Na 3 dae op die oop pad het die Bikers for Mandela Day se toer hier by die Miriam Makeba sentrum vir meisies geëindig. En na 'n laag verf het die sentrum 'n splinternuwe aangesig. Dit was egter nie net die motorfietsmanne en vroue wat laat waai het met die verfkwasse nie. Van oud-president Nelson Mandela se kinders en kleinkinders het ook kom hand bysit. It's a collective effort because I've always said that my father doesn't belong to us alone. It belongs to me, it belongs to you, it belongs to the world per se. And I think this is such a beautiful way of honoring him and of keeping his legacy alive. Sy sê haar pa is in goeie luim, al is hy reeds langer as 'n maand in die hospitaal. My dad is fine, he's recovering well, he's in good spirits and he's strong. Diegene wat die afgelope paar dae hulle tyd spandeer het om ander mense se lewens te help verbeter, sê die uitreikingstoer kan nie anders as om hulle diep te raak nie. Weet jy, om goed te doen, dis iets wat Madiba ons almal leer. Om goed te doen laat jou beter voel oor jouself. So ek voel beter oor myself. Dit voel of ek iets vir iemand beteken het. En al die mense wat saam was op hierdie reis vir die afgelope 3 dae kan ek vir jou sê voel beter oor hulle self. So the payoff line of this particular Bikers for Mandela Day was take action against abuse. So it's really about, I suppose, raising the profile of women abuse in South Africa, but not only that, about doing something about it. Gerard Pretorius, E-nuus, Midrand.